Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Millet telekanalında haberler. Stüdyada men Muhammed Zikiriyev çalışam. Yaramay sebebinden Xırımda 14 koyunun sakinleri ışıksız kaldı. Ularının 6'sı Bakşsaray rayonunda. Bu haqda Kırım-Energo idaresinde haber etili. Mutakhassislar hazalarının akıbelerini yok etmek uğrunda çalışalar. Қар яғмасы оларының işini mürekepleştiri. Energetikler bergen malumatlarga көре ışık Kerişte Gurzufta Yedukhuyu rayonunun hasabalarında ve Bakşsaray rayonunun 6 mesken yerinde söndürüldü. Yolcularının tolu uç maşına Çatırdağ platosunda қар tubunda kaldı. Bu haqda Kırım Cumhuriyeti boyunca çalışan Mevhullade Nazirliginin matbuat hizmetinde bildirildi. Bu yerge kelgen kurtarıcılar uç maşınаны da doğru yerge çıkıp çıkardılar. Maşınalarda 6 adam var edi, bir kimse zarar görmedi. Yaramay akıbetlerini yok etmek için Kırım Avtodor idaresinin қар temizlev texnikası bütün gece çalıştı. Bu işke 70 nusxa texnika yollanıldı. Yol hizmetçileri 1000'den ziyade kilometre yolunu temizlediler ve tamam o kadar cumhuri yollarga buzlavukka karşı karışma septiler. Bir sutka içinde Yaramay ava neticesinde yok etmek için 1 tonnadan ziyade reagent ve 10 tonna tuz masraf edildi. Ankara ve Soğuk Sala boğazları evleri gibi çalışa, anda yollar temizlendi ve reagentler sepildi. Қар temizlev maşınaları yollarga çıkanına bakmadan xadimler öz işlerini bitirip yetiştirmediler. Bu sebepten ictimai ağlarda aydavcılarının aveskar videoları da peyda oldu. Таврида, новая дорога, да? Посыпают. Новая дорога. Один гололед сплошной, лед. Sinoptiklerinin malumatlarına göre yakın 3 gün devamında Kırım'da қар olmayacak. Aksine hava esinecek. Kırım'da Hidrometeorologiya ve Monitoring idaresinin rehberi Tatyana Lubitskaya aytkanına göre geçken sutkada yarımadamızda orta dereceler қар yağdı. Buna bakmadan yol idareleri Kırım sakinlerini yol hareketinin kaydelerini ve sürat nizamını riayet etmege ve hazır olmagan nakliyette dağlık rayonlarına yolga çıkmağa vazgeçmek gerekligini tenbiyeley. Ahmetçik şehir şurası modul bala bakçaları kurulmasına 196 milyon ruble ayrıldı. Bu karar bugün nevbetten tış geçirilgen sesiyada kabul edildi. Mektepten evvel müesseseler teklenuvu boyunca işler 2018 senesi başlangan edi. Memuriyette Maliye Departamentinin müdiri hayt etkenine göre modul bala bakçalarının açılığı Kırım paytahtına hoşma 400 yer verecek. На завершение строительства модульных детских садов, которые были начаты в 2018 году, это СОШ номер 26, детский сад номер 9 «Жар-птица», СОШ номер 6 и СОШ номер 18. Общий объем средств 196,3 миллиона рублей, из которых 46,3 тысячи рублей направляется на технологическое присоединение детского сада 56 «Ландыш». Bundan da gayrı şehir şurasının sesiyasında Ahmetçik'te belli devlet ve cemaat erbaplarına bağışlanған hatıra tahtaları yerleştirileceği belli oldu. Bu teşebbüs üzerinde tarih ve ülkeşinaslık sahalarının mütehassisleri çalışacaklar. Onlar Ahmetçik territoriyasında şahıslarının ve tarihi vakalarının hatırasını ebedileştirmeye tırışacaklar. Дается разрешение тем людям, которые жили в Крыму, в Симферополе, которые развивали наш город, прославляли, популяризировали на всех уровнях. Это и прокуратура, это и наши писатели, как бы те люди, которые действительно достойны. Чтобы, конечно, в первую очередь помнили и знали наши симферопольцы, тех людей, которые действительно работали и трудились в городе Симферополя. Devlet yardımı subsidiyalar şeklinde 100 milyondan ziyade ruble verildi. Kırım Cumhuriyeti'nin Sanayi Siyaset Nazirligi 2018 sene devamında 26 müessesege destek çarelerini takdim etti. Subsidiyalarını kim aldı ve paralar nasıl masraf edildi? Muhbirimiz Safiye Şukurova tarif edecek.
20 ел девамында Дюльбер деп адландырылған қойымжылық ЭВЛнен ясалған илванларны тақдим еті. Сырғалар, белезліклер, юзуклер ве милли хушақлар бұлар эпісі шархи үсліпте ясалған. Мойсесе әрдайым мүкемелеші. Яны донатмалар пейда ола. Бұның үстінде Карл Фаберже Тулу кавалер ордені унванын зашыған қойымжы Мехти Исламов чалыша. Дүниеда бұ унванға тек 8 инсан наил олды. Мехти бейді оларының сырасында. Бұндан да ғайры тек у бұйын еліште чалыша. Я изменяю мощность, чтобы пайка была более аккуратной и не затрагивать лишние детали. Яхында қойымжылық әві санаи комплексы инкишафы бойынша девлет программасында иштирак етті ве яны донатма үшін субсидия әлді етті. Бұ донатма ярдымынын мұнда яратылған илванларының бедилігі ве техникасы дазияды юксек севеге көтерележек. Оборудование очень дорогостоящее. Оно стоит около 600 тысяч рублей. Вот. Мы получили субсидию в размере 400 тысяч. Остальное ювелирный дом Дюльбер заплатил из собственных средств. Вот. Таковы были условия конкурса. Мы их заявили, и мы их четко по заявке выполнили. Поэтому огромное спасибо еще раз инициативе министерства. Böyle yarışlarda iştirak etmek başka ustalarga da yüksek derecege көтерілмеге имкан бережек. Субсидияларны казанмага, өзлеріне эмди Cumhuriyetке файда кетірмеге силтем бережек. Бу исе Буюк Фиолент заводы. Бу ерде 1,5 bin инсан. Геми техники автомат васталарыны вейдари эткен лейхалар системасыны ясайлар. Bundan да гыры профессионал электрик алетлерни ишлеп чыгаралар. Бу машина инже торна ве фрезер амелиятларны бежере оғының ярдымынын мойсесе эндоғру датчиклерні чыхара были. Bundan да гайры заводта лазер маркировкасыны бежерген система пейда oldu. О ишні тезлештіре ве мақсудатларының кейфіні юкселте. В Крыму это единственный станок, которого нет больше нигде на нашем полуострове. Разрабатывается управляющая программа и идет изготовление панелей или маркирование деталей. То есть лазерный луч выжигает металл, в результате чего образуется необходимое качество и нанесение маркировки. Геме автоматика системасы үшін яны сынав донатмасы да алынды. Эвелден олар башқаларының контракт измеге, пара төлемеге ве чоқ беклемеге мечбур эделер. Энді бұл заводта керекли әршей бар. 3 таких изделия не позволяют полностью испытывать по отклонению напряжения питания и обеспечению нашей техники при выполнении своих задач на кораблях. Завод мувафахиетнен кишаф эти ел девамында мойсисе 30 миллион рублей субсидияны әлде етті. Энді 2019 сенесі девамында олар Русияда чоқ миқдарда чықарылмаған санаи мақсулатларны ишлеп чықармаға ниетленелер. Оставаться на тех изделиях, которые мы ранее производили, это бесперспективно. И вот получение таких средств в 2018 году и вот сейчас в 2019 году позволили заводу перейти уже на более высокий уровень. Мы единственные в стране, в России, предприятие, которое занимается разработкой и изготовлением. Но нас все время подпирают такие мировые бренды, как Makita, там, Bosch там, и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы с ними конкурировать, надо быть на уровне, высоком уровне и технологий, и оборудования, и точности, и так далее. Мы сегодня с гордостью говорим, что мы не уступаем этим ведущим торговым маркам по основным параметрам. Қырым Cumhuriyetінде санаи комплексін кешафы бойынша девлет программасы деп адlandырылған лейхасы черчевесінде 26 мойсесеге 100 миллион рубледен зияде субсидия төленді. Было выплачено 3 вида субсидий. Первый вид субсидий – это на модернизацию, техническое перевооружение производства, на приобретение энергосберегающего оборудования. Второй тип субсидий – это на сертификацию систем менеджмента на соответствие национальным и международным стандартам. И третий тип субсидий – это предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые работают в сфере народных художественных промыслов на приобретение им оборудования. Санаи саясет назирлігі әдлейджелерге век шақси иш адамларына ярдым көстерілмесіне доғыртылған фалишны девам еті. София Шукурова, Виталий Голубев, Владислав Кравцов, Миллет үшін. Қырым мұсылманларының дини дәресімді кечкен сенедеки ишлерінің мұйым нәтижелері ве ағымдаки сенеге қойылған мақсат ве вазифелері ақталы қырды етілді. Муфтиятта дин елбашчымыз Мирали Аблаев район имамларының көрішув кечірді. Эсас суалер арасында ибадатханелер тұрған топрақларының ресмелештірілігі.
Более биналарға коммуналь хызметлерінің адынылығы, дин жеметлерінің хайты төлігі, құрыжылы ғайрыдан текленув, жемелер реставрациясы ведени мариф меселесі бар еді. Бұндан да ғайры көрішіп черчевесінде іштірақчылер 2019 сенесінде кечірейжек тедбірлерінің планларыны да белгіледілер. Хырым муфтисі Ажрей Мирали Аблаев хайт еткеніне көре, бізім хырым үмметіміздің бұйық тарихы бар, біз оны сақлап, халмақ ве артырмақ керекміз. Жаяв юрмегемі яда невбетікі сефер арабаға палы яқарлық қоймағама. Бойле суалнен хырымлылар кет-кете сықча раст келелер. Сабрия Алимова бензин ве дизель яқарлықларының фиатларына сораштырды. На 1000. Яқарлық сатын алмақ үшін Максим Рыбак Эйравта тамам шу қадар параны масраф еті. Максим геже күндіз дүмен башында. О бензинні не ерде сатын алмаға ве яқарлық насыл олмақ кереклігі ақта яқшы біле. Фиатлар оскеніні де қайд еті. Последнего моего, то, что я заметил, это, по-моему, 5 рублей он поднялся сразу. С последнего, то, что я именно обращал внимание. Растет, конечно, неумолимо. Хотелось бы, чтобы было дешевле. А так ездить приходится все равно. Хоть он так стоит, хоть дешевле. Все равно все едут. Машин немерено по городу. Бу ерге бош бакыны толдырмақ үшін Андрей өз бабасының де сық келе. Яш егітнің айтқанына көре бу фиатлар қоранта бюджетіне те сыр ете. Солярка, видели, сколько, да, сейчас стоит? 50 с копейками рублей. Крымстат тешкилатының мучахасыслары тариф еткенлеріне көре бензин кібі малының фиаты еп көтеріле. 2014 сенесінен қиясласақ, яқарлықның фиаты тахминин 34 көміш еді. 2018 сенесінің соңында исе шынген алтынның фиаты пек яман осты. Афсуске яны елда да бензин фиаты еп арта. На конец предыдущего года стоимость его была 49 рублей 65 копеек, то вот уже 14 числа стоимость литра бензина 50 рублей 25 копеек. Аналогичная ситуация, например, со стоимостью дистоплива. На конец предыдущего года его стоимость была 50 рублей 66 копеек. Сейчас мы имеем стоимость 50 рублей 73 копеечки. Январь 14 күні бензиннің фиаты артмай, ләкин дизель яқарлық %14% артты. Росстат идаресінің мәлуматына көре Қырым Женеби федераль округында ве умумен Русияды ең yüksek фиатлар бойынша лидер деп сайла. Ләкин бұнен береберлікте арабалар сатылығы да арта. Ярамадамызда ве мемлекетімізде аслыдан яқарлыққа фиатлар осе. Экспертлерінің фікіріне көре Русияның диге регионларына бақанда Қырымда фиатлар yüksele. Бұл логистиканен бағлы. Логистика ве ермай фиатлары, бензин ве дизель яқарлықларының фиатлары тамам бұнен бағлы. Бұна бақмадан ярамадамызда бензин сатылығы ве алынығы осе, ве бензин кетірілмесі тоқтатылмай. Қырымда 500-ге яқын яқарлық қойып станциясы бар. Росстат идаресінің экспертлері Демир yolының açылығы Қырымның яқарлық базарында фиатларының стабилештірілмесі үшін сілтем олыр деп инандыралар. Сабрия Алимова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ачық сайлав ақында бұтын малюмат бір китап ішінде. Бұтын Қырым мерkezінде 2014 сене мартының 16-сында кешірген бұтын Қырым референдумы ве 2014-2018 сенелері Қырым жемхуретінде кечкен сайлав адлы малюмат аналитик нешірінің тақдимнамесі олып кечті. Русия Федерациясының яны субъектінің сайлав комиссиясы шекеленуі ақта бізім левхамызда сейір етініз. Бүгін Қырым сайлав комиссиясында 2014 сенесі мартынан 16-сында кечірілген бұтын Қырым референдумы ве 2014-2018 сенелері Қырым Жұмхуриятінде кечкен сайлавлар адлы малюмат аналитик нешірі тақдим етілді. Тогерек маса іштиракчилері 5 даққа içinde кечіжі деверінің эпсі вақаларына қатырладылар. Мы сейчас смотрели, вспоминали сами себя за эти фактически 5 минут, как это все происходило, тех эмоций не передать. Да? Сейчас мы опять в новый политический цикл входим в выборы 2019 года. Я надеюсь, с хорошими мыслями, с хорошими целями, задачами.
Жиынтық мевзу бөліклерінен ибарет оларда 2014 сенесінде кечкен Бутын Қырым референдумының азырлануы ве кечірілуі ақта толу малумат беріле. Бұның нәтижесінде Қырым Русия эркянына кірді. Бұндан да ғайры нешірде 4 ел ішінде Қырым Жумхуриетінің сайлав комиссиясының шекленуі ақта исабат беріле. Я хочу подчеркнуть, что это весьма, с нашей точки зрения, нужный и необходимый сборник, который будет использоваться и политическими партиями, и непосредственно в избирательных комиссиях тоже необходимый документ в Республике Крым, в наших комиссиях, я имею в виду территориальные и участковые. И, безусловно, он обобщил вот все те моменты, о которых я уже сказал, и поэтому в работе он будет крайне необходим, в том числе и в период подготовки 2019 года, когда, опять же таки, нас ждут целый ряд кампаний, выборов в Государственный совет Республики Крым и местные советы. Қырым Вяқия шерінің сайлав комиссиясы Русияде en яш комиссиядыр. Кечкен елі оның сайлав системасы 25 ел толды. 2014 сенесінің майыс-июль айларында Қырымда яны сайлав комиссия системасы тешкіл олынған еді. Бұл сайлаулар керчектенде саде олмада, олардың кечірілігі қиын ве қожаман ішке чеврілді. Бұтын бұл жерян диқатқа лайық севейді кечті, ичбір насият, шекайет ве бозықлықлар олмады. Ве бұл еш епісі меркези ве ерлі сайлав комиссияларының қол тұтылуын бежірілді. Бұл органларда çalışқан ребірлердің ішіне керекли дәрежеде қимет кесілді. Олардың епсі медалер ве фахри ярлықларынан тағдырленділер. Бүгін Қырым сайлав комиссиясының тәжірибесі бұйықтыр. Регионал ве федераль севиелі сайлав компанияларына кечіре білелер. Умумен алғанда Қырымда бұл 4 ел ішінде 268 эсас ве 30 қошма сайлав өткерілді. Наджия Исаева, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Йохул айтқан зинатлар жедвеліне собаджи снафы да кіре. Бүгін бөлі ұсталарыны тапма холайды гіл. Сақ районында яшаған собаджи Гулливер Фетислямовнен бізім мұхбиріміз Султани Ситакаева субетлешті. 25 жылдан берлі Гулливер Фетислямов Қырымда собави очаклар құра. Бөле сирек эснафны уста Борис Баскаковдан огренді. Эрбір инжелікні менімседі. Бұназик ве инже ишдеп қайдеті. Ама уста ось ішіні пек севе. Оның үшін эсерлері ақта саатларнен тариф етмеге азыр. Она сделана из жженого кирпича и покрыта вот такой штукатуркой декоративной, покрыта лаком. Собственно, вот для дома здесь все, что надо. И шашлыки можно готовить, и стейки, и плов можно готовить, и летом банки катать на консервы. Гулливер Фетислямов бенге яқын собави тандыр ясады. Олардан әрбірісі дегерінден айрылып тұра. Ве бір шейінден текрарланмай. Иш сызғыдан башлана. Ве бір собаны ясамақ үшін орта қарарда бір автове 700 тола керек. Тәжірибелі уста олмақ үшін Гулливер аға 17 зенатны огренді. У меня первоначальное образование, это инженер-строитель. И от этого уже, это потом уже дальше. Каменщик, плотник, штукатурщик, сварщик, бетонщик. Потом в конце где-то печник. Бу эснаф эр вақыт шерифле сайла еді. Атта газ келген сон собави очаклар унутылмай. Тек бір ресторанда Гулливер Фетислямов көмір вирус собаларыны ве тандыр құрды. Вот у нас тандыр. Мы единственные в Саках, которые готовим шашлык в тандыре. Мясо получится печеное, очень сочное, невероятно нежное. Также мы здесь запекаем целую баранью ногу. Гулливер Фетислямовның эсас арзусы усталар мектебіні ачмақтыр. О ось унеріні эпысы істегенлерге огретмеге азыр. Шымдылік есе устанын эпысы алетлері бойле сандықларда сақланыла. Султани Ситакаева, Санзи Вадинов, Милет үшін. Бұл нұқтада яйнымыз сонына етті, көрешмек үзірен сағылықмен қалыңыз.